Assalamualaikum, boleh dengar ke? Ada seorang menjawab Oh, kalau tak boleh jawab, at least bagilah message ke, bagi thumbs up ke. Your attitude dalam kelas is very important itu. Okay, kita akan sambung for our class today. We will continue with new topics, because last week we have covered up to topic number 8, obtaining technology evaluation and control. So today we will cover topic number 9 lah. And if possible, I will try to also cover a little bit on topic number 10, because topic number 10 is very much relates to your assignment, your final assignment, assignment 6. Okay. So I would also like you guys to share with me lah some of the challenges or problems that you might encounter while developing the website using odoo.com. Because last week I have also showed to you during our tutorial class on how to use Odoo, and I believe you have question to ask lah. Today I might want to finish earlier, because I have an urgent meeting lah with the deputy dean with regards to our online distance learning program lah. So tadi pagi dia call saya minta meeting, tapi because saya ada kelas ni, so I might want to finish earlier today. Depends on the situation lah. If you have a lot of questions, then I will entertain. Otherwise, then we probably try to finish earlier. Okay, topic number 9 is about building capabilities for MTI success. Okay. Okay, saya minta you all try to go through the summary ni not this one, but this one ini. Okay. So saya bagi you all maybe 5 minutes to go through the summary ni. Okay. Dan juga try to go through, nanti saya akan explain lah. Saya nak minta you all just have a glance through of the notes. Okay, the summary. Macam yang saya beritahu sebelum ni, this is the lecture notes lah. Okay. This lecture note is not prepared by me, but what I did was I prepared the summary lah. Sorry, not this one. This summary dan juga this mind map lah. So saya minta you all go through the summary dengan the mind map secara sepintas lalu, so that when I explain to you, because my expectation is that you go through the lecture notes before the class lah. Okay. So that it's easier for you to understand sekali bila you dah go through the notes Tapi saya percaya ramai yang tak buat, jadi that's why saya prepare the summary tu the summary The summary ada dalam kita punya VLE. Okay, saya minta you go through these two. Nanti saya akan tambah dengan explanation lah and then kita akan go through the case study. Okay. Alright, saya bagi you all sampai pukul 11 suku lah. 9 suku untuk kita untuk you all go through these two file, and then you glance through pun okay Tapi saya harap you boleh try to understand the summary dengan juga the mind map.
before we go for the case study lah. Saya akan explain juga the summary ya. Right, so kita sambung balik pukul 9 suku lah. Also while waiting for the others lah sebenarnya.
Okay, so I hope you have gone through the summary dan juga the mind map. Okay, let's go through the summary so that I can explain the topic to you. Alright, saya guna OneNote, OneNote supaya it's easier for me to explain to you using the tablet and also the pen that I have here lah in my tablet. Okay, the reason why we are having this summary ni, so that I wanted to make it easier for you to understand the topic lah. Okay, rather than just reading through the lecture notes, which is much more details lah through the PowerPoint presentation ataupun PowerPoint slides ataupun deck kalau the American they call it deck. So rather than going through the decks, I'm preparing the summary so that we don't just spending our 2 hours lecture class this morning on reading the lecture decks. What the purpose of myself preparing the summary so that we can cut short our time in learning the theory, because I think by reading the summary you should be able to understand the topic, and then we can also, with the time available, we can also go through the case study, because I think the case study is where you relate your theory with what is really happening outside of the university, okay, or what is really happening in the industry. So that's why we have the case study. And also I use application, business application, business management application such as Odoo. Of course, there are many other business management applications, but as I've always mentioned to you, the reason why I'm using Odoo, because Odoo is one of the best business application that are very affordable, very user-friendly, with AI capabilities embedded into the application, and also because we get the license to access the application for 2 years. Okay, even if we don't have access to the application for 2 years, I still wanted to explore Odoo because I think Odoo is an application that you can go through, learn how to use the application, because it can be a very good example, a very good exercise, a very good practical experience for you before you graduate from university and really work in the industry and have already been exposed to this kind of application. So that is basically the purpose or the reason of the objective of our class. Okay, having the summary and also the practical applications, so that we can use that summary, case study, and also practical application to relate what the theory that we have gone through with the what's happening outside with the industry application or industry practice. Okay, I hope you can understand that, because the time that we have is very short actually. 2 hours to actually discuss building capabilities is actually a very big topic. So I hope that's why I ask you to read through the summary and also try to spend time before the class to go through the lecture notes. But of course, in our class, the reason why we are going through the summary so that we can save time, with the anticipation, with the expectation that you have gone through the slides before, the lecture slide before. Okay. Building capabilities for management, technology, and innovation success is very much relates to the human resource. Building the, now people call it human capital. Kenapa human capital? Sebab human is the real asset for a company. Yes. As I've always mentioned to you previously, even though the topic that we are currently learning in this semester is about management of technology, but in actual fact, it is not about technology. In actual fact, it is actually about the importance of
human resource or human capital or the human asset within organization. Because it is the human who decide whether the organization will be successful or not. Whether the organization will be thriving, will be able to sustain, will be able to gain profit, will be able to untung banyak, jadi kaya, jadi maju ke hadapan. Because of human resource, not because of the technology actually. Because if you have the best technology in this world, but the people or the employee within the organization do not know how to utilize the technology, do not know how to use the technology, do not know how to exploit or even at least get to know basic of using the technology, then that very advanced technology that you have in your organization is useless. So that's why the most important thing within the organization is the human capital, is human resource. And I always ask this question in exam. I always ask something like, what is the most important thing in management of technology? Okay, and many students will answer, the most important thing in management is technology itself. Okay, of course technology is important, but before technology is the human. Okay, without human, okay, kalau you ada super computer yang running using the latest chips from NVIDIA misalnya, with the latest AI model, LLM model, tapi if the people within the organization do not know how to use that LLM, sedangkan LLM senang sekali kan, kita ke ChatGPT dia macam Google aja, you just tanya soalan boleh jawab. Tapi ramai yang orang kita tak tahu, ramai orang kita tak. Okay. And then kita salahkan orang lain sebab kita tak maju. Kita salahkan orang lain sebab orang lain mengancam agama kita, mengancam bangsa kita. Kita selalu menuding jari kepada orang lain. Sedangkan kita sendiri tidak benar-benar berusaha lah untuk memajukan diri kita. Saya selalu sebut tentang AI ni kerana bagi saya ini adalah satu teknologi yang dapat membantu kita leapfrog daripada mungkin level kita yang lebih rendah berbanding dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju kepada sama level dengan dia orang ataupun lebih daripada dia orang. Jadi tapi malangnya masih ramai lagi yang bersikap negatif dengan penggunaan AI dan sebagainya lah. Ya. Jadi saya harap you all can explore the AI applications to your advantage, use AI responsibly, and use AI to help you accelerate your performance. Use AI to accelerate your capabilities. If you really know how to utilize AI, you become the superhuman actually. Actually, if you really explore on how to utilize AI. Okay, back to our topic today. Building capabilities here is mainly, to me lah, if you ask me, the gist of ataupun the essence of this topic is about human resource. Macam mana you boleh bina human resource dalam organisasi kan. Organisasi yang berjaya, sama ada organisasi ke, NGO ke, parti politik ke, government ke, apa lagi, universiti ke, in any organisation, yang paling penting ialah orang yang ada dalam tu. It's not about the teknologi. Bukanlah saya kata teknologi tak penting Of course teknologi penting. Tapi nombor satu ialah orang Orang yang paling penting sekali. Saya ingat pengalaman saya pergi ke UK tu, saya punya expectation first time saya pergi UK, saya punya expectation saya pergi melawat lah universiti hebat-hebat lah dekat sana kan. University of London, tempat saya dulu Warwick University dan sebagainya kan. Saya expect mereka akan ada bangunan yang hebat-hebat kan, ada peralatan yang canggih-canggih dekat universiti dia orang. Tapi bila saya pergi, saya tengok universiti dia orang tu ada yang macam castle macam you tengok dalam cerita Harry Potter kan. Sebenarnya kalau you nak tahu, cerita Harry Potter tu ada sebahagian daripadanya yang penggambaran tu dibuat di Oxford University. Kalau you tengok Oxford University ni, sekali imbas you tengok macam bangunan buruk-buruk kan. Bila saya bandingkan facilities yang ada dalam universiti saya melawat ni,
Saya nak banding dengan UTM sebab masa tu saya kerja dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia dekat Jalan Semarak sana. Saya rasa UTM jauh lebih hebat lah dari segi peralatan. Tapi kenapa dia orang tu lebih hebat daripada kita? Saya selalu cari jawapan ya. Dan bila saya belajar, contoh bila saya go through subjek macam teknologi management, saya baru sedar yang membezakan antara misalnya UTM masa tu, Universiti Teknologi Malaysia, dengan Oxford University is not about the building. Kalau you tengok building UTM dekat Skudai ni, ada main campus kat Skudai kan, jauh lebih hebat daripada saya rasa lain-lain universiti ternama di UK lah. Peralatan yang ada jauh lebih hebat yang ada di UTM lah. Kalau dari segi saya masa tu bidang mechanical dengan manufacturing engineering. Jadi saya tengok peralatan yang ada di UTM is mostly industrial equipment, industrial devices. UK you tengok mesin lama-lama dah. Of course dia ada lab-lab yang hebat lah. Tapi banyak peralatan dia yang kadang-kadang kita lebih hebat lah. Tapi kenapa kita tak, dari segi ranking kita, kenapa kita dari segi teknologi yang kita ada, kenapa tak lebih hebat daripada dia orang? Because of the people yang ada dalam tu kan. Because of the scientists, lecturers, academicians, dia punya industrialist yang ada dalam universiti tu, sistem yang dia ada di situ yang menyebabkan dia jauh ke hadapan. So bagaimana kita nak berada sama taraf dengan dia orang? Kita ada satu peluang yang tu dengan utilization ataupun dengan taking advantage of teknologi lah, AI teknologi lah. Okay, back to building capabilities ni. Sorry, panjang pula saya punya introduction tadi. Okay, building capabilities for MTI ni, kita punya subjek ni nama dia Management of Technology ya. Management teknologi, tapi yang sebenarnya ialah dia Management of Technology and Innovation. Ada satu lagi Innovation lah. Walaupun I think some of you ada ambil subjek Innovation Management kan. Tapi itu Innovation Management alone lah. Okay, this is innovation that relates to MTI. Sebenarnya topik besar ni bagi saya ialah knowledge management lah. So bawah dia ada Innovation Management, ada Technology Management ya. Ada strategic management, ni semua yang management lah, ataupun even project management lah, things like that ya. Okay, sekejap saya delete semua ni dulu lah. Nampak serabut sangat pula. Ya. Okay, so core objective of topic number 9 is about the central goal ataupun the main objective is to achieve sustainable competitive advantage. Apa itu sustainable competitive advantage? Sustainable competitive advantage meaning what we are trying to do is that we are trying to float the company, okay? Sustain the company, make the company thriving, make the company be able to maintain their business, make the company profitable, okay? Make the company become a good company that people would like to work in that company. Itu masuk dia sustainable competitive advantage. Because kalau you tak competitive, okay, you will lose to your competitors. So that's why the core objective of building capabilities ni is to build the HR, human resource ataupun human capital dalam organisasi tu. Capital lah, dia panggil capital. Why capital? Because that human asset, that people who work within the organization becoming an asset to the organization. That asset is the actual driver of the organization. That's why we call it capital. And that sometimes we call it resources lah. So that is the main reason for us to ensure the sustainability, the competitive advantage of the organization supaya organisasi itu boleh survive lah, boleh hidup. So the goal is to achieve sustainable competitive advantage that is valuable, rare and difficult to imitate. Kan? Bukan sebarang competitive advantage lah. We want the organization not only to be sustainable, not only to be able to compete,
yeah, but also to have valuable, rare and difficult to imitate kind of technology ataupun difficult to imitate kind of sustainability, difficult to imitate kind of strategi sebenarnya, ataupun goals misalnya, ataupun produk, the design of their product itself. So itu adalah yang paling paling penting lah kan. Okay, jadi kita nak bina ni kita cakap senang lah kan. Tapi bila kita keluar, kita nak build company yang boleh achieve this kind of capabilities bukanlah mudah. Normally it will take a very long time. Right? Satu lagi ialah isu tentang leadership. So untuk capai benda ni, leadership is very important lah. Okay? Kalau saya nak bagi contoh, barangkali kita boleh tengok negara kita sekarang lah. Saya bukan nak try to be bias ke apa, tapi kalau you tengok I think our PMX sekarang ni, he has done a good job lah dalam tempoh yang bagi saya sangat singkat. Dalam tempoh 3 tahun ni, kita dah nampak leadership yang dia ada yang dapat bring our country back to its feet lah compared to few years lah. Sekarang kalau you tengok ekonomi kita bagus lah sebenarnya. Tak boleh nak dinafikan lah, you boleh pergi tengok lah mana-mana indicators yang ada, report tentang kita punya economic performance yang ada, sebenarnya menunjukkan kita punya ekonomi adalah on the right side lah, on a very good side lah. I think last year ataupun this year kita punya jangkaan, kita punya KDNK sekitar 4.8 tak salah saya. So, kita dah berjaya achieve 5.2, which is very good lah kan, 5.2% KDNK ya. 5.2% increase of performance ataupun expansion in terms of economy. And then kita punya kewangan pun dah tinggal kosong lah. Saya ingat tahun 2022 dulu, ringgit Malaysia berbanding dengan US dollar ialah $1 bersamaan dengan RM4.70 lah. Sekarang dah RM 4.01 tak salah saya. So, saya percaya 2026 barangkali ringgit kita akan back to 3.8 lah. Kita boleh achieve ni, the last time we achieve this was more than 25 years ago. Saya tak salah saya tahun 1997 dulu. Kita pernah rasa ni 3.8. Sekarang ni hopefully this will be getting better. Kalau kita dapat cecah 3.9 pun saya rasa dah cukup bagus lah. Satu yang sudah lebih daripada 25 tahun tak dapat dicapai lah. Right. So what are the capabilities yang kita nak develop? Okay, contoh dia ialah in terms of skills, in terms of knowledge, process, technology and management system. Kalau you nak ringkaskan ni, sebenarnya dia ialah people, process dan teknologi. PPT ya. Because teknologi dengan management ni ialah teknologi lah. Kita tak ada kata. Okay. Proses ni is by itself. Dan skills dengan knowledge ni ialah the people lah. So people, process and teknologi. So apakah capability yang kita nak bangunkan? Kita nak bangunkan yang pertama ialah the people, and then the process, and then the teknologi. Tapi yang paling penting ialah the people lah. Because kalau kita tak bangunkan the people, siapa yang nak develop proses tu, siapa yang nak guna teknologi tu kan. So people tu yang paling penting. Macam saya beritahu tadi, kalau you ada laptop paling canggih pun dalam dunia, tapi you cuma guna untuk Microsoft Word je kan. Gambar pun tak kerti guna saya kan. Ataupun even Excel pun tak kerti guna kan. Jadi baiklah tak payah kan. Baik pakai tablet je. Tak payahlah nak pakai gaming laptop dan sebagainya. So that's why people is very important. So what are the ground rules? Kita kena ada strategi lah. Okay, yang pertama, clear strategic logic for processing information and sharing of knowledge. Itu yang bagi saya antara tools yang paling bagus untuk kita guna benda ni ialah penggunaan AI lah. Pasal AI sangat powerful lah. Ramai orang yang tak dapat benefit of AI ni kerana dia tak tahu guna ataupun dia tak belajar the prompt engineering tu. You need to learn, you need to experience. Dia bukan complicated sangat. Dia lebih kepada eksperimen lah. You have to find the best prompt
Dan macam mana nak dapat the best prompt? Tanya ChatGPT je lah. Misalnya, atau tanya Gemini ya. Please help me to create this prompt for this purpose. Misalnya. Dia akan create for you prompt yang sangat cantik, and then you boleh guna prompt tu balik dalam ChatGPT untuk find the right information that you need in order to help you with your study, in order to help you in your business, in order to help you with your organization dan semuanya lah. And then the process in terms of structure, okay, motivation to employees, strong organizational fit, ini antara perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh saya tak kata ni limited to only this lah ya. These are among the things that the organization can do in order to build their capabilities. Yeah. Okay, the process for building capabilities. So we know that we need the people. Okay, the objective is to have the sustainable competitive advantage. These are basically what we need in order to develop the capabilities. Okay, these are among the strategy ataupun the things or the activity that we can do in order to ensure we be able to increase or to develop our capabilities. So what are the process to building the capabilities? Ya, kalau kita tengok yang sebelum ni, topik yang kita belajar sebelum ni, kita kena ada kerjasama dengan pihak ketiga misalnya. Okay, kita kena ada kalau kita linkkan dengan portal 5 forces, kita boleh tengok siapa kompetitor kita, kita boleh tengok siapa yang bakal nak masuk, boleh menjejaskan organisasi kita. Kita kena tengok apa demand customer kita, kita kena tengok apa demand our suppliers. These are all, I mean, when you talk about building capabilities, you kena tengok the external dan juga the internal lah. Sekejap Okay, you have to look at your external factors and also your internal factors. Okay, macam ni disebut tentang external environmental factors such as economic, social, political. So kita tengok semua faktor-faktor ni yang mungkin akan memberi kesan kepada organisasi kita. We have to analyze all these factors and strategize based on all these factors. Kalau you pandai guna ChatGPT, sebenarnya you cakap je. Okay, this is my company, we are doing this. Okay, please use, okay, please use portal 5 forces to analyze my organization and suggest the strategy to face the competition based on portal 5 forces misalnya. So kalau you kerja you boleh buat macam ni kan. Katalah you masuk kerja, bos you kata okay, tolong misalnya katalah saya yang keluar kan. Bos kata, Saiful, you boleh tak tolong you since you baru keluar universiti, otak you fresh lagi, boleh tak you tengok organisasi ni from your perspective, okay, and do the analysis and what is your recommendation of how we can improve our performance ataupun our capabilities within our organisation. Katalah your boss cakap itu kan, dia bagi you kerja, you baru start kerja kan. Jadi biasanya orang baru mula kerja ni, dia ada dia punya perspektif sendiri, dia ada dia punya perception sendiri kan, dia ada dia punya expectation sendiri. Okay? So apa yang you boleh buat? You boleh guna ChatGPT ya. Okay, you gabungkan your own experience, your own reading, your own knowledge yang you dapat daripada belajar dekat dalam universiti ni, contoh dalam subjek ni. Okay, you gabungkan semua tu, guna ChatGPT. ChatGPT pun dia ada maklumat, dia ada insights, dia ada kalau ChatGPT is actually a very good tools for brainstorming. Ini satu lagi yang saya nak sebut lah. So if you combine these two, I think you will have a very good answer lah to the question posed by your superior for example, ya. Okay, strategic capabilities including the leadership, the culture, organization structure, skill dan competence ni semua lah. Okay, ini saya tak go through sangat detail-detail ni.
Sebab I think you can actually because yang pertama, this is not the only things that we need to do lah, but these are among the strategic capabilities lah. Yang pertama sekali bagi saya lah the leadership lah. Kalau kita tengok, saya bagi contoh tadi yang saya sebut tentang kita punya PMX lah. Bagi saya antara sebab kenapa kita terima banyak pelabur datang ke Malaysia sekarang ni berbanding dengan negara-negara lain, in fact kita punya pelaburan adalah yang tertinggi di Asia sekarang ni. Pelaburan yang masuk lah, kita punya mata wang pun yang terbaik di Asia sekarang ni. Bagi saya lah, pengalaman saya lah, saya tengok kita punya PMX ni, kerana orang ada trust dengan dia, orang percaya dengan dia kan? Sebab dia sendiri pernah melalui banyak cabaran sebelum ni kan, difitnah, dipenjarakan dengan secara yang tidak adil, dengan secara konspirasi, dikenakan kepada dia dan sebagainya, kerana dia tegas dengan isu rasuah dan sebagainya. Walaupun ada isu sekarang ni, bagi saya bukan senang you nak buat perubahan dalam tempoh satu penggal ni. Sebab kita kena faham politik negara kita sekarang ini. Kenapa saya sebut politik ni, kerana kita tak boleh lari bincang tentang teknologi management ni kalau kita tak relate dengan politik. Kita tak boleh lari bincang tentang ekonomi negara kita kalau kita tak relate dengan politik. Banyak saya tengok ahli akademik bercakap tentang isu ni, tapi dia lupa tentang peranan politik yang ada dalam negara kita. Sebab negara kita ni apa-apa pun semua politik, semua dipolitikkan. Jadi that's why you kena ulas, you kena cari hubung kait politik dengan lain-lain isu dalam negara kita. Jadi kalau kita tengok dalam negara kita sekarang ni, politik kita dah bukan macam dulu. Dulu ianya didominasi oleh satu parti saja, contoh Barisan Nasional. Kalau ada 220 kursi parlimen, lebih daripada 150 kursi dikuasai oleh satu parti, iaitu Barisan Nasional. Tapi sekarang you tengok tidak ada satu parti politik pun di Malaysia ini yang ada majoriti kursi untuk membentuk satu kerajaan. Jadi mereka terpaksa bekerjasama. Jadi bila you bekerjasama, macam kita belajar semester lepas, yang kita belajar minggu lepas, bila you nak kahwin dengan orang lain, you nak bersatu dengan orang lain, kan? Macam cerita Aisyah tu kan, ada banyak perkara yang you kena selesaikan, terutama dari sudut human resource, dari sudut human communication, human relationship. Itu yang paling susah sekali sebenarnya. Pengalaman saya, kalau you cakap misalnya tentang BOPM, tentang project management, okay? Dalam project management, dalam menguruskan syarikat, dalam menguruskan kerjasama macam yang kita sebut ni, okay? Yang paling penting sekali ialah the leadership tadi, okay? Itu yang paling penting sekali. Yang kedua sekali ialah tentang hubungan sesama manusia, terutama dari sudut komunikasi, communication. Okay? Dalam project management ni, communication is very very important. So, through communication, then only you can ensure that the process, the target, objective that you want to achieve will be able to be achieved efficiently lah. So leadership, the culture that are within the organisation, the structure, okay, the skill and competency, dan the knowledge . The knowledge itu basically relates to the technology lah, kalau dalam subjek yang kita belajar ni kan. Okay. These are among the process. Okay. Apa itu competitive advantage? Saya dah terang tadi, competitive advantage, kepentingan dia, keperluan dia untuk kita memastikan yang syarikat kita ini berdaya saing, ataupun we can compete, we can sustain organisation. Sebab apa? Sebab kalau you tengok dalam dunia sekarang ni sangat mencabar. Saya ambil contoh 2 tahun dulu, apabila China starting to export dia EV car, walaupun dalam negara kita I think adoption of EV is still slower compared to our neighbours like Indonesia and Thailand. Walaupun kita pengeluar EV sekarang ni, kita dah ada 2 model EV yang dikeluarkan oleh negara kita kan. Tapi secara puratanya jumlah EV yang ada dalam negara kita masih lagi di bawah 5% lah, ataupun paling tinggi pun 5% lah, berbanding dengan Indonesia ada 10%, Thailand dah ada secah 20%. EV ni
kalau kita tengok masa mula-mula China ekspor EV ni ke luar negara dan mula dibeli oleh negara-negara ASEAN misalnya, contoh yang saya sebut tadi, Indonesia, Thailand, Singapura dan Malaysia. Tapi banyak juga syarikat-syarikat Jepun ni yang memandang remeh tentang EV ni. Contoh saya bagi Toyota lah, dia pernah cakap they will maintain with their current business model, focusing on ICE car, internal combustion engine, petrol ataupun diesel lah. Sebab dia rasa dia punya lagi bagus dan sebagainya. Dia rasa dia boleh buat lebih baik, dia punya engine sangat efisien, tidak mencemarkan alam sekitar dan sebagainya lah. Okay. They are so reluctant to go all out for EV, and then you see what happened today. Okay. Company-company besar macam Honda, Nissan, even Toyota sendiri menghadapi masalah untuk bersaing dengan syarikat-syarikat China, terutama dalam bentuk dalam segmen EV electric vehicle. Sedangkan benda tu baru berlaku 2 tahun lepas. Syarikat macam Toyota, Honda ni dah berpuluh tahun. In fact dah ada yang dah cecah 100 tahun lah. Macam Toyota I think dah lebih 100 tahun tak ada raya. Paling kurang pun dia thriving, dia ataupun dia start to become giant ataupun major companies in automotive selepas Perang Dunia Kedua. But now they are lagging behind Chinese companies ya. Kalau you tengok juga contoh yang lain, gadgets macam contoh smartphone, laptop, tablet, apa lagi barang-barang gadget-gadget elektronik even robotics. Kalau you tengok sekarang ni, Jepun kita dah tak dengar lah kan. Setiap kali setiap tahun adanya model baru keluar smartphone, misalnya iPhone, even iPhone sebenarnya slow kan. Kita tengok misalnya Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo dan sebagainya kan. Dah tak ada syarikat Jepun kan. Dulu dia orang ke depan Kalau you cakap pasal electronic gadgets, the Japanese are the one Jadi kalau you tak really get up to your toes, get up to your feet in order to compete, within a very short period of time, within these 2 years or 3 years, you are out of the game. You dah tak boleh nak compete dah. Sedangkan dulu dia ada giant. Saya ingat dulu Sony Sony saya ingat lagi. Masa saya beli MacBook dulu, ada beberapa orang pensyarah kita kata still Sony is the best. Sebenarnya kalau you pergi kilang Sony, sebab saya dulu kerja di industri, you pergi kilang Sony dekat Penang, Sony SMM, Sony Manufacturing Malaysia, dan satu lagi Sony Electronic Malaysia dekat Penang sana. Itu adalah syarikat kilang elektronik terbesar di Malaysia. Di bawah satu bumbung, dalam satu kilang tu ada 15,000 orang pekerja. You bayangkan satu bumbung ada 15,000 orang pekerja. Sekarang mana kilang? Kilang tu pun tak ada lah. Jadi Sony dah yang dulu dia tak betul-betul try to compete dengan dia other competitors like even the Chinese. Now you see what happened to them. Even though they are a giant company before this. Sony sekarang ni you tengok, dulu saya ingat je orang cakap kalau TV Sony lah kan. Kalau TV maybe Samsung lah kan. Walaupun saya masih kena akui bahawa Samsung is still one of the best in terms of television punya teknologi. Tapi sekarang ni you tengok yang flood the market ialah Chinese product. So that's why saya rasa this topic is very important. Okay. Kalau you bayangkan company-company besar macam Toyota, Honda, Nissan, Sony, company-company Jepun ni yang begitu hebat pun hadapi masalah untuk bersaing, apalagi negara kita kan yang baru nak bertapak, misalnya mencari satu produk yang boleh jadi satu kita punya apa yang kita panggil sebagai unicorn companies ataupun company yang valuation dia mencecah 1 billion USD kan. Sampai sekarang ni saya rasa kita masih tidak betul-betul lagi ada company yang dah mencecah unicorn status walaupun
ada beberapa company yang dia katakan kelas capai. Tapi bagi saya produk mereka itu tidaklah betul-betul dikenali macam produk-produk yang besar, yang masih baru. Misalnya contoh kalau you dengar Oppo, Vivo ni semua masih baru lagi. Xiaomi dalam tempoh 2 tahun saja mereka sebelum ni jual smartphone, sekarang dah jual kereta kan. You bayangkan Apple yang dah berpuluh tahun pun tak berjaya buat. Kita dulu pernah buat MEC, Malaysia Electronic Corporation. Saya rasa kilang tu pun dah tak jumpa dah. Kilang tu sekarang dah jadi benda lain lah. Kalau you nak tahu MEC ni, MEC ni nak jadi macam NEC lah, Nippon Electric Corporation lah, Jepun ya. MEC pun dah jadi UMP lah sekarang ni. Kilang MEC tu dah jadi Universiti Malaysia Pahang lah, kat Gebeng lah. Sorry, kat Kuantan sana. Jadi that's why competitive advantage ni is very very important lah. Terutama dalam keadaan sekarang ni yang sangat laju. Kalau you bayangkan macam mana China. Saya ingat saya pergi ke China tahun 2016 tu. Masa tu dah ada banyak dah kereta elektrik di China. Tapi kita pandang kereta-kereta elektrik kat sana sebelah mata je. Right? Tapi sekarang ni Mak Datuk kan, kalau you tengok kereta-kereta elektrik China, from China yang ada dekat highway sekarang ni, begitu menjolok mata lah. Begitu hebat lah sebenarnya. So bagaimana dalam tempoh 5 ke 7 tahun ni mereka boleh I mean they are able to come out and grow their growth. They are able to compete, from maybe nothing, okay, from product that are being rejected by people of the world to become the leader in automotive industry, especially in EV. I think, or maybe I can say, they are now the leaders in advanced automotive technology. Like for example EV lah. So how was they able to do that within a very short period of time? I think kalau kita tengok, saya tengok antaranya ialah kerana penggunaan AI lah, yang kita tak tahu selama ni. Mereka, walaupun chip yang mereka ada tidaklah secanggih Nvidia, kan? Tapi they try to make use of what they have lah, yang ada dekat China kan. And they really fully utilize the technology, and the result is what you see today lah. Jadi itu yang paling penting. Kita dulu kalau you tengok, negara kita pun juga agak baik dari segi ekonomi. Tapi bermula daripada 2019 berlakunya ketidakstabilan politik. Berlakunya langkah Sheraton. Langkah Sheraton. Ada orang sebut langkah syaitan. Kenapa? Sebab you menumbangkan satu kerajaan yang telah dipilih secara demokratik oleh rakyat Malaysia. Kan? Kerajaan tu dah elok-elok dah dipilih oleh rakyat. Tiba-tiba ditumbangkan oleh beberapa orang ahli politik yang rakus nak memegang kuasa. Sehingga dia tengok apa jadi. Ekonomi negara kita merudum, hutang kita meningkat lebih daripada RM1.5 trilion. Saya ingat 2019 tu, saya pernah hadir beberapa taklimat lah tentang keadaan hutang negara. Masa tu hutang Malaysia adalah sekitar 1 trilion. Tak sampai pun sebenarnya. Lebih kurang dah 900 bilion lah. 2019 2021 hutang negara kita dah jadi 1.5 trilion lah. Maknanya meningkat sebanyak 500 ke 600 bilion dalam tempoh 2 ke 3 tahun lah. Dalam tempoh 2 tahun lah tu be exact. Dalam tempoh 2 tahun hutang negara meningkat 500 bilion. So you bayangkan kat mana duit tu pergi. Dia punya alasan ni lah COVID lah. Kan? Kalau kita kira COVID-19 kan. Kalau kita kira betul-betul pun COVID-19 tak sampai banyak tu sebenarnya. Sebab bantuan yang dikatakan oleh kerajaan keluarkan masa tu, kebanyakannya keluar daripada duit KWSP. Itu duit kita sendiri. Kalau you kerja, duit simpanan you dalam KWSP. Okay? Kita rakyat susah masa tu, rakyat kena keluar KWSP dia orang sendiri. Okay? Bukan bantuan sangat daripada kerajaan pun. Jadi
kebanyakan majoriti rakyat menerima bantuan dari sudut pengeluaran KWSP. Ya. Adalah bisnes-bisnes yang terima, bukan semua orang bisnes kan. Jadi itu yang sangat mengejutkan lah. Di antara faktor mengapa faktor politik juga sangat penting dia menentukan kita punya competitiveness, kita punya sustainability of the organisation ataupun the country. Ya. Okey, antara perkara-perkara lain yang boleh dibuat oleh organisasi ialah untuk develop, selain daripada kita develop our capabilities tadi kan, abilities in terms of kita punya HR, it is also very important for us to differentiate, to make our product different from other people product. Okay, kita kena manage hyper competition, kita kena adapt different competitive environment, kita kena develop human skill, long term value creation, building capabilities. Kat bawah ni kita terangkan lebih lanjut differentiation strategy ni ni ada cadangan dia bagaimana nak be sustainable. Okay, benda ni nampak senang tapi kalau you dah katalah you keluar, you jadi CEO ataupun you jadi manager ataupun you jadi owner of a company, ini adalah bagi saya tips yang sangat berguna lah untuk bagaimana you sustain your organisation. Tapi this is not something that is actually easy to do lah. But at least you have some guidance. Okay, kita tengok. Ni kita terangkan di bawah. Differentiation strategy. First, differentiate by offering unique or high quality product kan. Kalau you tengok Apple tu satu contoh lah. Macam mana produk dia tu unik daripada orang lain. Tapi dia fokus pada high quality. Jepun pun sama. Kalau you tengok Jepun ataupun the Japanese, how do they differentiate their product? They differentiate their product through quality. Kalau you dengar produk ni keluar dari Jepun, you boleh kata, okay, this is among one of the best product in terms of quality. That is how they go through lah. Okay. So how do you make a product that is unique, high quality? You kena ada innovation, you kena know your quality, you kena know what your customer want. You really have to, get the customer punya feedback. Manage hyper competition. Sekarang ni sangat-sangat, saya rasa lah kalau contoh saya ambil EV tadi kan, sebagai satu contoh, sangat kompetitif. Saya dulu minat ada satu company lah, nama dia Leap Motor. Dia ada keluarkan satu kereta, nama kereta dia C10. Saya mula-mula tengok dekat auto show lah kereta dia, kereta elektrik dia lah. Masa tu minat juga nak cari kereta elektrik ni sebenarnya. Okay. So saya tengok dekat motor show lah, auto motor show lah. Saya nampak Leap Motor ni daripada belakang. Saya kan BMW. Warna hijau dia semua memang cantik lah. Memang macam BMW yang mewah tu lah. So bila saya ke depan tu, BMW. Ini Leap Motor ni. Kan? Tak pernah dengar lah sebelum ni kan. Pernah dengar daripada YouTube. Tapi tak pernah tengok secara berdepan lah. That was the first time I saw. And then, yang paling saya terkejut ialah harga dia RM120,000. Yang begitu cantik ya. Maybe saya boleh share dengan you. Not this one. Leap Motor. C10 this one. Yang ni ni kalau you tengok gambar, memanglah tak berapa cantik. Tapi tengok betul-betul depan-depan. So memang cantik belakang dia, design dia cantik sebenarnya. Dia very simple, minimalist design, tapi dia nampak elegan lah bagi saya. So kebetulan saya pun ni dia. Ini yang B10 dia C10 lah. So harga dia saya agak terkejut lah sebab harga design yang macam tu harga RM120,000 kan. Bagi saya sangat murah lah. Sebab kalau you nak beli CR-V Honda pun dah cecah dekat RM200,000 lah. Itu kereta ais lah ni. Ini kereta elektrik tau. Kan? So satu hari saya pergi ke Eco Hill dekat Semenyih sana. Jadi saya kebetulan apa nama ni, saya ternampak dia punya showroom lah dekat Eco Hill shop. Ada satu dia punya area apa tu, rumah kedai dekat situ. So dia orang bina dia orang punya showroom lah.
kat Eco Hills lah. So dia buka dia punya showroom untuk dia jual lah. Okay. So saya pun sampai dekat situ, saya tengok, oh dia jual kat sini punya kan. Lebih kurang 5 ke 6 bulan selepas pada tu, kebetulan saya pergi Eco Hill itu hari lah. Hari Ahad lepas saya pergi kan. Saya tengok showroom tu dah tukar. Daripada lift motor dah jadi Jeko Jecoo Jeko. So maknanya apa yang saya boleh katakan dalam tempoh yang begitu singkat, lift motor ni walaupun design dia cantik, harga dia murah, teknologi dia canggih, tapi dia kalah juga dengan Jeko. Dia bayangkan competition sangat hebat lah. Okay? Jadi bagi saya istilah hyper competition ni adalah sangat betul lah. So you have to be very aggressive, you have to really make changes constantly. You really have to keep abreast with the advancement of technology. You have no choice, because if you don't do that, then you'll be out of game lah. You'll be out of business lah. Very easily. Macam saya cakap lift motor tadi lah. Okay. The environment is very competitive, kalau you nak be competitive, you have to really look at this, you have to work fast, you have to you cannot be slow, okay, you cannot be standard, you kena rapid, you kena aggressive, because we do not have much choices. So bagi saya, you all punya masa depan tu sangat cerah. Tapi dengan adanya teknologi yang ada sekarang ni kan, dengan ekonomi yang kita dah dapat pulihkan sekarang ni, walaupun tidak sepenuhnya, tapi bagi saya sekurang-kurangnya as a start, kita dah ada satu footage yang bagus lah. Jadi bagi saya, you all semua masa depan yang cerah, provided you work smart lah, you work fast lah, you sustain your organization, you sustain yourself, build your capabilities, build your human skills, learn new technology. Itu semua adalah perkara-perkara yang sangat penting, kerana with all those things that you are able to build in terms of your capabilities, you create a lot of value creation. Value creation ni is actually a long term process lah. Okay. Kalau you nak keluar nanti, semua orang ada capability yang sama sekali. Sebab AI dah make the playing field becomes level lah. Okay. The playing field become level, right? Due to AI. Okay. Everybody can achieve their desired objective, their desired competency, their desired capabilities. Okay. Kalau dia ada kelemahan, AI, tapi dia tahu guna AI mungkin boleh bantu dia, untuk be competitive, be able to increase their capabilities. So you have a very tough competition in the future. So that's why you have to be vigilant, you have to build your capability so that you can create a long-term value creation. Okay, value creation ini istilah yang selalu digunakan dalam perniagaan sekarang ni. What is value creation? Is a long-term process, not automatic or immediate. Stages of value creation: develop innovation capabilities, recognize and develop innovation, exploit innovation, and continuous improvement. Even Jepun, saya kerja dengan Jepun lama lah. Saya dah hampir jadi Jepun juga lah. Saya baik tak kahwin dengan Jepun. Okay. Jepun has always been talking about continuous improvement. Okay. Continuous. Kalau you pergi kilang-kilang Jepun, ataupun dalam istilah Jepun disebut sebagai Kaizen. Kaizen. Walaupun Jepun hari-hari cakap pasal Kaizen, you masuk kilang Jepun, dia nampak dekat banner besar dalam kilang tulis Kaizen, continuous improvement. Jepun yang bercakap pasal continuous improvement pun tak boleh nak compete sekarang dengan China. Bayangkan apa lagi kalau kita tidak be vigilant, be able to compete, be able to build our capabilities and compete in the market. Karena sangat penting. So kita kena find niche lah. Kadang-kadang kita fikir kata kita nak compete dengan China, mungkin tak larat kan. Okay, so what can we do? Maybe kita kena kerjasama dengan China kan.
We have to be their partners lah, ataupun we make friends. Kita bukan saja, dulu kita banyak bias dengan US kan. Kita kata China ni komunis, tapi sekarang China pun dah hebat lah kan. China pun dah teknologi dia bagi saya banyak, dalam banyak bidang China dah melebihi daripada Amerika. Jadi that's why it is also very important for us to be very vigilant, be very bold in order to compete in the market sekarang ni. Right? So we have to create value, dan dekat bawah ni dia ceritakanlah tentang how do we go about in developing the value beside building the capabilities, right? Okay, saya rasa saya nak berhenti kat situ je untuk tajuk ni. Okay. Of course, dalam satu organisasi dia ada panggil satu istilah kat sini sebut tentang entrepreneurship. Ini antara perkara-perkara yang boleh dibuat oleh organisasi lah. Saya pernah duduk dalam satu organisasi masa saya kerja dengan Jacob dulu. Okay, dia selalu bercakap tentang entrepreneurship, dan Jacob ataupun Johor Corporation Johor Corporation ataupun dulu dipanggil PKENJ, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor. Ini adalah antara Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang paling maju, paling kaya, paling hebat di Malaysia, Johor. Dan mereka dulu adalah owner JDT walaupun pada masa tu JDT tak hebat macam sekarang. Saya ingat lagi bos saya arwah Tan Sri Ali Hashim, Datuk Ali Hashim. Saya panggil dia Datuk Ali lah. Dia dah meninggal lah. Datuk Ali ni masa tu dia agak skeptikal dengan JDT ni. Dia tak berapa nak. Tapi dia punya vision tu bagus. Dia kata, saya ingat dalam meeting dia selalu sebut, JDT ni kita tak mampu dia ada. JDT ni umpama biawak hidup yang kita pikul. Sebab dia nampak JDT satu beban kepada Pandang Johor. Tapi dia satu benda yang dia sebut ialah bagi dia di masa akan datang, bola sepak akan maju ke hadapan apabila ia dikuasai oleh pihak swasta, bukan pihak kerajaan. Jadi masa tu dia pun anggap jadi Jacob ni macam kerajaan lah. Jadi dia tak apa nak pegang JDT. Akhirnya JDT dia ambil alih dari Tengku Mahkota Johor, dan kita tengok dia fly sekarang. Macam mana dia fly? JDT ni satu case study yang baik lah. The way forward for JDT ialah dia invest lah. Kalau you nak tahu JDT ni, saya ingat setahun paling kurang dia belanja 100 juta untuk bina pasukan tu. So kalau saya kat Melaka dulu, Ketua Menteri nak belanja 10 juta pun payah untuk Melaka FM kan. Melaka United. Melaka United macam Manchester United kan. Macam mana you nak menang lawan tim yang belanja 100 juta kan. Itu je lah. So dalam JDT ni, dia ada konsep apa yang dipanggil sebagai entrepreneurship. Ini adalah satu konsep yang untuk dia bina capabilities lah. Build the capabilities within the organisation. Dan saya rasa konsep ni sangat berjaya. Apa itu entrepreneurship di Jacob? Basically, they develop their managers, their directors, their executives to run the company within Jacob. Dalam Jacob ada lebih kurang masa tu saya kerja ada 300 company 300 companies, so many companies. So what they did was that they developed their own executives to manage the company as if the company belongs to themselves. Okay, maknanya dia ada share dalam company tu. Okay. Tapi nak dilantik sebagai director of the company ataupun executives of the companies, you have to go through certain trainings lah. So dia punya training tu agak rigorous lah. Saya dah kerja banyak company dah. Saya dah kerja 12 company dah. 11 ke 12 company lah. Sebab 12 ni maksudnya termasuk company saya sendiri lah. Apa nama ni? The training yang Perbadanan Johor buat untuk develop dia punya executive, saya rasa is the best lah. Okay, berbanding dengan lain-lain company. Even dengan Jepun saya kerja pun tak macam tu lah. Masa saya kerja Perbadanan Johor, I think one of the best organisasi dalam Malaysia ni yang develop their own capabilities through entrepreneurship program.
So dia latih eksekutif dia. You nak naik pangkat event manager, you kena ambil exam. You kena baca certain buku. Okay, you kena ada interview, you kena ada ambil apa tu, aptitude test dia panggil lah. Bukan attitude test lah, aptitude test. Attitude test tu penting untuk student lah. Tapi kita tak buat. Attitude test lah. Di antara perkara yang membolehkan seorang student tu berjaya ialah attendance kepada kelas lah. Kan? Hari ni separuh je. Jadi aptitude test ni ialah apa tu, is a test that is being conducted in order to measure the staff punya aptitude lah. Attitude tu banyak faktor lah. Dia punya intelligence, dia punya attitude, dia punya knowledge, dia punya performance yang dia dah capai, dia punya world view, things like that lah. Yang dia test lah. Then those yang berjaya dalam aptitude test dia tu, dalam development program itu, barulah dia akan pegang jawatan dalam syarikat di bawah Perdana Johor. Okay, sebab banyak organisasi dia tak buat macam tu lah. So orang yang naik tu kadang-kadang based on chronism, based on kawan, based on CEO kenal dia ni. Di Perdana Johor dia based on that. Walaupun ada juga faktor-faktor kenal dan kawan dan sebagainya, tapi before you can hold that position, sama ada sebagai CEO ke, sebagai managing director ke, sebagai executive ke, you know you have to go through this process, this entrepreneurship process lah. So once you are selected, then you will hold certain shares lah dalam organisasi tu. Jadi bila you run company tu, seolah-olah that company belongs to you because you ada some certain portion, certain share dalam the organization. So of course you will run that company as if that company belongs to you lah. So bagi saya itu antara faktor-faktor yang membuatkan Perbanan Johor berjaya sehingga sekarang lah. JDT tadi sebagai contoh je lah. JDT ni walaupun sekarang ni bukan direct bawa Jacob, dia bawa Tengku Mahkota Johor, TMJ, tapi JDT ialah main sponsor lah. Dia dah nampak lah bahawa sebenarnya bila you strong dekat bola sepak, is good for the organisation to use that bola sepak, to use that team as your branding lah. Because bila you associate dengan your organisation dengan satu team yang sangat berjaya, semalam JDT menang kan, hari Ahad JDT menang Piala FA kan. Piala FA ni tak besar, piala kecil, tapi dia sangat kompetitif kan. Kalau you lawan kalah mati kan. Kalau you team, kalau JDT lawan mana-mana company kecil pun, katalah lawan Kedah ke, lawan Perlis ke, lawan PDRM ke, dia lawan kalah habis lah, dia kalah mati Piala FA. So sangat kompetitif ni, sangat kompetitif, sangat challenging. Company besar, tim besar pun boleh kalah, boleh terkeluar daripada piala jika sekiranya mereka kalah mati, sebab dia kalah mati kan. Jadi tim kecil, walaupun dia kecil, bajet dia maybe 1 juta je berbanding JDT 100 juta, tapi dia lawan dengan JDT, tiba-tiba dia menang. So JDT out of the game. So JDT dah menang beberapa kali lah kan. JDT ni satu tim yang sangat bagus untuk kita belajar macam mana dia branding, macam mana dia build the team macam mana dia build the capabilities of the team yang kita bincang ini to become what they are today lah. Right? Okay, itu adalah topik yang kita bincangkan pada hari ini. Banyak saya contoh ni. Saya harap you have learn something from the topics, because I think the topic is very important. This is actually one of the main topic that is important for our technology management subject. Yeah. Okay, ada soalan tak? Dekat bawah ni saya ada buat summary dalam bentuk mind map lah. Okay. So kalau you nak summarize apa yang saya sebut tadi, you boleh refer to the mind map in terms of building capability of the objectives, competitive advantage. Okay, saya buat dalam bentuk mind map supaya senang you all ingat lah. What are the ground rules, what are the things that you should do in order to build your capabilities. How do you start building capabilities from the very beginning of the organization? How do you go about in creating the values? Creating value ni sangat penting lah, value creation. Maknanya kalau macam saya bagi contoh JDT tu kan,
sebagai satu organisasi lah, saya anggap. Sebab organisasi, kenapa JDT ni dia berjaya? Sebab dia bukan, dia sistem. Kalau nak kata dia ada pemain luar negara yang hebat-hebat, tak juga. Tim lain Selangor pun hebat juga. Itu dia lawan Sabah, saya tengok hebat juga pemain Sabah. Pemain bola sepak Sabah kan, yang dia import kan. Hebat-hebat juga, badan tough-tough ke kan. Boleh challenge lah pemain JDT kan. Tapi JDT dia create values, dia build dia capability, dia ada sistem. Okay? Dia dah ada disiplin dia. Dia build the organisation. Kalau you tengok the way TMJ, walaupun to be frank with you, saya dulu apa tu, sebab atuk dia, atuk Tengku Ketua Johor tu garang kan, dia pernah sepak bapak saya. Jadi saya dengan TMJ ni, saya pun tak berapa comfortable lah, tak berapa happy lah dengan dia sebab keluarga Sultan Johor ni memang garang-garang dulu kan. Tapi alhamdulillah kita tengok setelah dia bina Perbanan Johor, dia bina capabilities dia, dia bina team tu sehingga berjaya. Bagi saya dia dah berjaya create the values long term values for the organisation, for the team. Okay. Yang jadi inspirasi kepada banyak tim-tim bola sepak yang lain dan juga pada especially pada negeri Johor. Sebab saya tengok kalau pergi ke Johor sekarang ni, sebab saya pun orang Johor, itulah saya orang Johor, saya bukan sokong JDT ni sebab saya orang Johor tak lah. Serius cakap saya dulu saya tak sokong JDT ni, saya sokong tim Kelantan, tim Kedah dulu lah. Walaupun saya orang Johor semua marah saya. Sehingga satu hari bila saya tengok balik, hebat JDT ni, case study dia sangat baik untuk kita gunakan sebagai panduan untuk perniagaan, untuk kita bina organisasi yang berjaya. So saya dapati antara faktor yang menyebabkan JDT ni berjaya kerana sistem yang ada dalam organisasi tu. It's the system, the attitude, the environment, okay, the innovation yang dia ada, dan of course the commitment within people, among the people in the teams. Okay, right. Value creation ni datang daripada developing human resource, developing ataupun facing the competition among their competitors. Ni semua tadi lah yang hyper competition. Ni semua saya harap you boleh guna mind map ni sebagai the summary lah untuk memudahkan you tengok item-item atau elemen-elemen yang kita dah bincang dalam building capability tadi dalam bentuk mind map supaya senang nak ingat. Okay, ada soalan tak? Ada cadangan ke? Ada pandangan ke? Right? Ada ke? On ni senyap je. Okey ke? Boleh ke bagi saya thumbs up ke thumbs down ke? Ini siapa? Haziq ada bagi dengar korang kena lah aktif sikit kan. Korang belajar ni saya tahu belajar ni bukan mudah, berat banyak subjek dan sebagainya kan. Jadi korang kena aktif dalam kelas because that attitude will actually affect you, will create the aura for you to, ataupun the spirit, increase your spirit, okay? Increase your semangat, increase your motivation, okay? Increase your happiness within yourself in order to score, in order to be excellent, build your own capabilities, in order to excel in your study. Benda tu sangat penting sebenarnya. Saya bagi contoh macam ni lah. Masa saya buat master degree dulu, saya pun jenis diam lah. Saya tak adalah diam sangat, langsung tak ada bercakap kan. Banyaklah
Sebab masa saya buat master dulu, saya buat di 2 tempat. Satu di UTM Jalan Semarak. Sebab dulu saya kerja dengan UTM. Pada masa sama saya buat dengan dekat UK lah, Warwick University ya. Jadi saya dapati ramai student yang skor dalam kelas tu adalah student-student yang rajin bertanya dalam kelas, yang rajin participate dalam kelas. Okay. Saya masa tu agak pasif pada mulanya, sebab banyak subjek-subjek yang pada peringkat awal tu adalah bukan subjek yang saya pernah belajar sebelum ni. Jadi saya mengambil masa untuk absorb all those subject lah. Because saya punya background masa tu engineering. Saya punya master degree dalam engineering business management. Dia gabung, ada engineering, ada business management. Jadi sehinggalah saya sedar bahawa subjek-subjek ni adalah subjek yang sangat penting untuk saya untuk masa depan career saya. So bila saya start to be active dalam kelas, participate dalam kelas, buat presentation, learn with my other classmates, saya benda tu secara tak langsung memberikan motivasi kepada saya, semangat kepada saya, menjadikan saya seronok belajar. So you all pun kena buat benda yang sama sebenarnya untuk bila belajar ni, especially subjek-subjek yang theoretical lah, subjek. Okay, ini adalah case study dia about, kalau tak ada soalan kita sambung dengan case study sikit. This is a case study about a company. Nama company tu ialah Explosoft International. This is actually a local company. Dia among the company yang specialize dalam consumer electronic, okay? Ataupun smart home devices lah. Okay. Kebetulan dekat Ampang ni ada satu, dekat dengan kedai mamak, dekat dengan kampung apa tu, Asyik Tambahan Ampang ni. Sebetulnya saya makan dari tu, saya tengok, oh depan ni company ni. So company ni kita ambil dia sebagai case study kita lah. Dia punya market ialah IoT lah. Ni business dia. Dia provide smart home devices yang menggunakan Internet of Things. Okay. So bila you menggunakan benda yang berkaitan dengan teknologi internet dan sebagainya, dia punya perubahan teknologi tu sangat pantas lah. Terutama sekarang dah tambah AI kan. Sangat pantas lah. AI ni something yang for information, something yang sangat laju yang saya tak pernah tengok lah. Walaupun dah banyak teknologi sebelum ni lah. Sebelum ni saya sibuk juga dengan blockchain teknologi ni. Okay, saya pun try to get myself understand, use the technology involved, and then try to teach other people about the technology. Saya pernah trade cryptocurrency dan sebagainya. Tapi saya nampak dia tak sama macam AI lah. Okay, blockchain ni adoption dia agak lambat lah, agak slow. Walaupun dia sangat hebat sebenarnya. Tapi bila AI ni masuk, wow, dia really berbeza lah dengan lain-lain teknologi yang sebelum ni. Okay, kalau kita nak lukis graf tu kan, blockchain tu maybe dia macam ni lah. Kan? Kadang-kadang dia jatuh juga, kadang-kadang dia naik juga. Macam pasaran saham ke. Tapi AI ni, kalau saya nak lukis graf, dia naik macam ni. Okay, dekat sini ni, biasanya kalau kita bercakap tentang teknologi, dia ada apa yang dipanggil sebagai S-curve kan. Okay, dia permulaan, pertengahan, okay, dia akan sampai kepada dia punya peak. Dia sampai satu masa dia akan turun bawah. Sebab dia bentuk S kan. Okay. Tapi AI ni, kita tengok dia macam ni kan. Dia bukan dekat sini tau. Dia bukan dekat sini dah. Dia dekat sini lagi dekat bawah kat sini. Dekat sini ni dia dah macam ni lah. So kita tak tahu dia bila dia akan sampai kat sini lah. Kalau you baca, ada seorang doktor, saya baru baca dia punya tulisan semalam. Nama dia Dr. Fei. Ni boleh tak kita tengok gambar dia? This one. Hebat doktor ni. China. Saya rasa dia American sekarang ni. Dia orang daripada China lah. Fei Li lah. Ni dia American scientist ada ni. Awalnya kecil je. Saya ingat saya pun kecil-kecil saya, dia kecil je daripada dia. Muda je tau. 49 umur dia. Saya pun baru tahu umur dia 49. Saya ingat umur dia dah 50 lebih lah.
Dia ialah Caltech, California Institute of Technology, Princeton University, High School Chengdu, daripada China. Sekarang ni dia Chinese American computer scientist. So mana dia dah jadi seorang American lah. Dia ada develop AI company lah. Dia known for her pioneering work in artificial intelligence, particularly in computer vision. Itu dia punya expertise lah. Godmother of AI. Godfather ialah Jeffrey Hinton lah nama dia. Godfather AI lah. Godfather of AI. Nama dia Jeffrey Hinton. Godmother of AI, Fei Fei Li lah. Okay. So Fei Fei Li ni, dia dilahirkan di China. Method for Education, Caltech, California, orang panggil dia Institute of Technology, orang panggil Caltech. Princeton. Dia sekarang ni ada develop satu company. Kita tanya AI. Dia buat company dia panggil World Lab. World Lab ini her new spatial intelligence technology. So sekarang ni kita guna AI, kita panggil AI tu LLM, Large Language Model. Okay. Fei Fei Li ni dia develop satu model yang berbentuk 3D. Maknanya LLM ni ialah Large Language Model. Basically AI yang kita gunakan ni ialah AI atas kertas, AI dalam komputer, kan? Dia bukan AI yang keluar daripada skrin, muncul secara 3D depan kita. So Fei Fei Li is developing that kind of technology. AI technology built on 3D model. Okay. Contoh dia apa? Contoh dia macam robot. Misalnya, you boleh embed AI technology into a robot, and then that robot can do other people humanized kind of job, okay, like the human themselves. Okay. And that robot tu punya capability macam seolah dia seorang manusia, bahkan lebih hebat lagi. Contoh dia cerita Robocop lah. So kita filem Hollywood yang kita tengok dalam filem-filem Hollywood yang kita tengok dalam TV, dalam wayang tu, akan jadi kenyataan lah satu hari nanti, dengan teknologi Fei Fei Li ni. Kalau you baca dia punya artikel, hebat lah. Saya baca tu saya termimpi. Maybe nanti saya boleh share dengan you teknologi. Ada satu aplikasi nama dia Substack. Saya rasa kalau you all boleh baca apa ni Substack ni, sangat bagus lah. Saya baru jumpa je Substack ni. Apa itu Substack ni? Dia adalah satu aplikasi yang fokus kepada terbitkan artikel-artikel yang berkualiti tinggi sahaja. Dan dia tidak ada algoritma yang menentukan apa yang you kena baca. Okay. Dia akan artikel-artikel yang keluar untuk you baca tu adalah berdasarkan kepada apa yang you, based on your interest alone. Okay. Macam kalau kita tengok YouTube kan, apa video yang kita tengok tu kadang-kadang ditentukan oleh algoritma yang ada dalam YouTube. Sama juga dengan TikTok. Video-video yang you tengok dalam TikTok, kalau you minat kucing je keluar kan. You minat UMNO, keluar UMNO. You minat Perikatan Nasional PAS, you keluar PAS kan. You minat cerita pasal AI, keluar AI je. Kan? You minat game, keluar game kan. Sebab algoritma tu ditentukan oleh the software provider lah. Kan? The media company provider lah. Ataupun the social media company provider. Tapi Substack ni, dia apa yang keluar ditentukan oleh kita sendiri. Dia tidak mempengaruhi kita. So apa yang kita subscribe, apa yang kita suka, yang tu akan keluar. Itu Substack. So you tak bias lah. Okay, you dapat fokus pada sesuatu bidang yang tentu yang you minat je lah. Itu Substack. Dan dia free. Dan dia ada app. Jadi saya jumpa artikel-artikel yang menarik ni daripada Substack ni lah. Contoh Fei Fei Li ni, dia baru keluar. Ni dia. Ini artikel dia. From Words to World. Dia punya company pun nama World Lab.
from words to words, spatial intelligence is AI next frontier. So apa yang, kalau kita tengok AI ni canggih dah. So apa selepas AI? Ni dia spatial intelligence. Sekarang kita ada AI, artificial intelligence. Dia ada SI, spatial intelligence. So menarik So you boleh cari yang nanti. You ni rakam kan. So you try lah cari. Kalau saya boleh share ni, saya boleh, sebab saya kena login dulu lah. Tak boleh login lah. Login with password. Saya tak install lagi dah. Kemudian lah. Okay. Kita back pada case study tadi sekejap. Okay, this company ni, because dia deal dengan, company dia deal dengan benda-benda yang high tech. Okay. So ada banyak challenge lah kepada company tu untuk stay afloat. Ada banyak lah challenge kepada company tu untuk sustain dia punya business lah. Okay. So, apakah kaedah yang ada untuk company ni gunakan untuk memastikan dia are sustainable and they are competitive. I mean, they sustainable competitive advantage. How can they build their capabilities in managing the organization? Dan kita punya tajuk hari ni adalah building capabilities for management of technology innovation kan. So, how do they go about doing that? Okay, kalau you baca case tadi ni, dia menggunakan apa kaedah-kaedah yang kita telah go through tadilah. Contoh, yang pertama ialah differentiation. Okay. Dia make their product different from the other competitors. Kalau kita tengok sini, dia bina dia punya R&D sendiri. Dia ada R&D dia sendiri. Taklah bergantung semua beli kat China, just jual saja. Okay. Okay, dia pun based on dia punya R&D, dia berjaya mengeluarkan produk dia sendiri yang sesuai untuk Malaysia punya environment misalnya. Dia bina dia punya human resource. Okay. Sebenarnya bagi saya ni kat atas lah. Bina human resource dululah. Tapi kat sini dia sebut tentang differentiation. Kita dah bincang tadi kan, bina human resource lah. Dia create value. Okay, bila you dah, human resource you dah bagus, you create product based on your R&D. Okay, orang dah percaya dekat you, orang beli you punya produk based on dia punya value. Kalau you belajar dalam digital, kalau you belajar marketing ataupun digital marketing, perkara yang orang menyebabkan beli you punya produk, antara yang paling utama ialah the value that you offer. Okay. The value. Okay, saya tutupnya. Okay, value. Okay. Kita ambil contoh iPhone lah. Ni antara yang paling common. Okay, sebab ramai student pakai dia. So, saya guna iPhone sebagai contoh. Okay, kalau saya suka guna Harley Davidson ni sebagai contoh. Okay, sebab Harley Davidson ni saya sendiri mengalami produk yang motosikal dia yang dah 10 tahun ke atas masih bagi boleh jual dengan harga 50k walaupun spesifikasi dia lah. Tapi kenapa orang beli? Sebab value yang dia offer lah. Value dia. Dia bukan sekadar, dia beli produk tu bukan sekadar produk tu. Dia beli produk tu dengan branding dia, dengan lifestyle dia kan. Dengan the value yang dia create lah daripada brand tu sendiri. Kan? Kalau saya bagi contoh JDT tadi kan. Okay. Orang createkan JDT ni bukan sekadar pasukan bersepak, tapi orang createkan JDT ni dengan dia punya determination dia, dengan sistem yang dia ada, dengan management dia kan. Merchandising dia pun sangat laku dengan dia bisnes sebenarnya. For information, JDT ni bukan sekadar kelab bola sepak, tapi dia adalah satu business venture yang sangat berjaya sebenarnya. Sebab kalau kita ingat selama ni Malaysia ni adalah tim belasahan kan. Kita dulu dengan Malaysia dulu lawan Thailand susah nak menang. Vietnam lagi tak boleh nak menang kan. Apa lagi? Laos pun kita tak boleh menang dulu kan. Sekarang dengan adanya JDT ni, saya bukan nak bias sebab saya anggap JDT ni mewakili Malaysia lah. Adalah satu tim bola sepak daripada negara kita yang pertama yang menang Asia. JDT adalah salah satunya. Siapa boleh terfikir bahawa Malaysia boleh menang Piala Asia? Kita pernah menang Piala Asia at one time dulu kan. Kalau kita anggap JDT sebagai mewakili Malaysia lah, memang JDT mewakili Malaysia masa tu. Kalau kita fikir dulu misalnya
boleh ke Malaysia ni masuk Piala Dunia kan? Dulu kita rasa jauh lah, mungkin tahun 3000 kot. Sekarang ni tahun 2025, tahun 3000 nanti orang Malaysia masuk di Piala Dunia kan. Tapi sekarang ni benda tu macam tak mustahil lah untuk kita bertanding dalam Piala Dunia. Because of value yang dibawa oleh tim JDT ni. Sekali lagi saya sebut, saya bukan bias lah. Ini berdasarkan kepada case study yang ada kan. Right? Okay, value creation, building the capabilities from start, action from its inception. Explosive International emphasized a culture of innovation and agility. Outcome, the company was frequently first to market with new feature. So because dia bina capability tu daripada awal, so mereka boleh compete dengan market walaupun produk China banyak masuk kan. Kerana mereka banyak innovate benda-benda baru yang tak ada dalam market dan mereka adalah antara company yang pertama yang keluarkan produk tu dalam market. Okay. To the result there, through strategic enhancement, technology innovation management, Microsoft International not only consolidated its position in the market but also set new standard for product excellence. Yeah. Right. Okay, lesson learned, continuous innovation, skill development, customer engagement, and organizational flexibility. Conclusion, the journey of Explosive International is in navigating the competitive landscape of the smart home industry illustrate the effectiveness of the strategic approach to managing technology and innovation. This case study serves as an example model for companies aiming to achieve sustainable competitive advantage. Sustainable competitive advantage. Ya. Yang kita sebut ini. Satu contoh bagaimana company ini build their capabilities daripada peringkat awal lagi. Okay. Buat R&D, create differentiation the product and then create the values of the product, and then with that they are able to sustain and make the company become a company that can compete in the market, even though the market is very fragile, even though the market is the competition in the market is very stiff. Itu satu contoh yang bagus lah company Malaysia yang boleh buat benda macam tu. Sebab kalau you tengok kalau produk, even produk-produk apa tu kita panggil smart home product ni kan, smart home device ni, saya personally walaupun saya tahu ada company Malaysia, tapi saya memang akan tengok juga company daripada China kan, sebab China punya murah kan. Kalau dengar baru-baru ni ada satu bengkel bengkel kereta daripada China dah masuk Malaysia. Nama bengkel tu apa Oh, saya lupa lah. Tadi saya ingat tu apa saya lupa lah. Fufu. Dia bengkel kereta daripada China. Memang dia syarikat China, dia datang masuk Malaysia. So ada kawan saya yang dah pernah buat. Dia kata harga murah pun. Dah lah murah, cepat lah tu kan. Lepas tu very systematic ya. You boleh tengok pricing dia dekat dalam apps dia. Saya ada apps dia. Boleh ingat lah. Dia macam Mixu lah kan. Bingsu kan. You pergi Mixu. Saya tak tahu lah. Ada orang kata Bingsui kan. Bingsu. Kan. Lakin Coffee kan. Lakin Coffee you nak makan latte masih lagi boleh dapat dengan harga RM3.99 lah. Ada orang dapat RM2.99 lah. Yeah, so China semua benda dia nak masuk. Sekarang ni bengkel kereta pun dia masuk lah. Dia pakai apps. Apa nama bengkel dia? Tuhu. Bukan. Tuhu. Kalau you ada kereta hantar servis, bolehlah cuba Tuhu ni. Saya pun tak pernah cuba lagi. Saya dengar orang cerita lah. Tuhu. Ni Tuhu.my. Sebab dia tu buka dalam bentuk apps lah. Innovative, simple and easy automotive service. So, jadi kita boleh tahu berapa harga bila kita nak servis kereta kita. Kita dah tahu sebab dia dah ada apps kan. Dia guna apps dia ni. Jadi you pergi, you dah tahu dah berapa harga Dan harga dia pun agak kompetitif. Okay, produk dia pun agak quality. Sebab dia bawa masuk daripada China. China market besar, volume besar. Jadi dia boleh jual dengan harga yang lebih murah. Macam tayar kan. You boleh tengok lah harga tayar tu berapa, maintenance berapa harga dia pakai apps dia.
Kalau you bersetuju harga tu, then you hantar. Jadi dah tahu dah. Nak sekarang saya kena baru ni, kereta Honda saya, hantar dekat bengkel, saya tengok review kami yang bagus lagi kan. Kali kena RM5,000. Memang saya fed up betul. Bila saya hantar balik kat bengkel yang saya biasa pakai, dia kata memang saya kena tipu lah, dia kata. Dia kata ini bang, sebenarnya kalau saya buat ni, dia kata dah banyak-banyak pun dalam RM2,000 je, dia kata. Ni abang kena RM5,000, memang abang kena. Dia kata abang kena tipu lah, dia kata. Okay. Saya pun silap juga lah sebab kereta tu rosak tengah jalan. Jadi saya pun terpaksa pergi bengkel yang terdekat lah masa tu. Sebab saya kat bengkel yang saya suruh pergi ni kat Gombak. Dia rosak kat Seri Kembangan ke. Jadi tapi saya pun silap ke. Patutnya saya cari je lah towing truck lah untuk tarik kereta tu pergi ke Gombak lah. Tak berbala ya RM5,000. Lepas tu pagi malam tadi saya keluar dengan anak saya. Dia punya thermostat rosak pula lagi. Maknanya bila bawa kereta tu dia punya temperature tak naik. Maknanya thermostat rosak. Dah habis RM5,000. Macam-macam dia tukar. Tapi ada juga lagi rosak. So, dia tengok. I mean, kita nak bersaing sekarang ni, bayangkan sangat hebat lah persaingan yang ada sekarang ni. So, bukan senang lah. Bila ada company-company yang berteknologi tinggi macam ni, bila masuk market, lagi susah kita nak compete lah. Okey, itu saja yang saya nak cover untuk chapter 9 ni. Saya nak buka sedikit masa. Tapi kalau ada banyak soalan, kita boleh teruskan lah. Tentang assignment 6 tu, saya nak dapatkan feedback daripada all of you tentang assignment ke-6 tu. Okay. Kita buka kita punya VLE. Ataupun yang ni lebih baik saya pakai ni lah. Saya pakai saya punya Mac saya pakai saya punya tablet lah. Saya buka dalam saya punya Mac . So you all ada soalan tak berkaitan dengan assignment nombor 6 tu? You all semua boleh buat ke ataupun perlukan bantuan daripada saya ke? Ada soalan macam mana nak buat ke? Ada tak? Macam yang saya sebut dalam WhatsApp lah. Kalau you ada soalan, I think this is the best time untuk you macam saya sebut dalam WhatsApp group ni kan. Kita punya WhatsApp group tu. Although even I hope you can also show the website atau platform. Kalau ada yang dah buat website tu pun tak apalah. Kalau you tak siap lagi pun tak apa. Tapi kalau you share, saya boleh bantu apa yang nak baiki misalnya. Ada tak? Okay, kita cuba buka kita punya ni. Saya tutup ni. Alright. Assignment number 6 ni, okay, detail ni saya bagi ni. The assignment requires student to design a fully functional Odoo-based digital workspace for a company of their choice. So, you boleh create satu company yang virtual lah, virtual company ataupun kita panggil mock company . The goal is to demonstrate how modern technology platform support technology management, organizational learning and knowledge management. Walaupun kita belum go through knowledge management, tapi you boleh start dengan just build a website saja, okay, yang dalamnya ada knowledge based system, okay, ada document sharing, ada team calendar, task, project tracker dan sebagainya. I think saya dah demo dah last week. Okay, saya harap you all boleh buat. Okay, tapi kalau you tak faham, so kita boleh spend maybe around 15 minutes ke today untuk answer your question lah. Kalau you ada soalan lah berkaitan dengan ni, dengan assignment ni. Kalau you boleh tunjuk, lagi bagus lah. You boleh share dengan saya dalam kelas ni pakai Microsoft Teams ni. You can share your projects, okay? So that, if you share, then I can give my direct feedback to you so that you can improve your
your website ataupun the features that you are installing into your website. Okay, maybe saya boleh tunjuk sedikit apa yang kita dah go through last week kan. Ini BOPM kan. Okay, kalau you dah log in, okay, ni macam ni kan, saya log out saya contoh balik. Okay, saya sign in. Okay, saya guna email UniKL. Dan saya guna password saya untuk Odoo. Okay, you akan nampak all the database. Maknanya setiap satu database ni dia panggil database lah. Dia sebenarnya mewakili satu aplikasi lah. Okay, you boleh bina satu database, di bawah dia ada banyak aplikasi pun boleh, ataupun you nak buat separate pun boleh. Tak ada limit lah. Maknanya Odoo bagi kita no limit in terms of how many database that you can create. Okay. The database can be in the form of a website with the other add-ons. Misalnya tadi kita sebut pasal calendar, pasal inilah yang ada kat sini Okay. Pasal dashboard, knowledge base, tracker, employee directory ni semua. You boleh buat sama ada dalam satu database ataupun you boleh create separate database. Tapi saya punya cadangan you buat dalam satu database sebab apa? Sebab itulah kekuatan bila you ada banyak aplikasi tapi semuanya di manage under one database, then you can maximize the profit ataupun you'll be able to maximize the you'll be able to maximize the potential ataupun the advantage of all the applications. Okay, saya tunjuk balik sekejap. Okay, kita kat sini Kalau you dah buat, ada student tanya saya, dia dah create website tu, tetapi dia terlupa nak letak edu. Kan saya sebut pasal edu kan, tapi ada juga yang tak buat lah. Penat juga saya bercakap pasal edu ni. Okay? Tapi ramai juga yang tak buat edu. Sebab kalau you tak buat, maknanya you punya website ni akan bertahan untuk tempoh 2 minggu saja. Macam saya ni, sebab saya letak edu ni, kalau you tengok semua ni edu kan. You nampak ni Okay, kalau saya buat edu ni semua, so saya boleh bertahan lah. So katakan kita buka satu ni, edu ni, connect kat sini. Okay, bila kita connect, you akan nampak semua aplikasi yang ada lah. Okay. Contoh dashboard, okay, yang ni mana tadi? Okay, saya sebut tentang home, dashboard, okay. Knowledge base, okay, knowledge base. Kita boleh buat knowledge base tu dalam bentuk e-learning lah. Okay. Document sharing, okay, document sharing mungkin saya tak ada kat sini. Tak ada. Okay, kalau tak ada document sharing, saya boleh pergi klik kat apps ni. Cari dokumen, ada tak? Search, ada. Install lah. Kita tunggu sekejap. Alright, dah install lah. So, saya back to ni. Mana tadi? Ni dokumen . So, kalau saya klik ni, ni dokumen lah. Okay. Apa lagi? Misalnya team calendar. Okay, calendar ada tak? Calendar boleh letak dalam event lah, maybe. Okay. Dalam event ada calendar kan? So, ni calendar ni, belakang kena create 9 event lah. So, you create satu event. Okay. Create lah apa event. Katakanlah project management seminar. Okay. Tarikh katakan buatlah agak-agak je. Okay, sekarang ni katakanlah 12 katakan Tuesday. Apply. Okay, tempat dia dekat Kuala Lumpur, organizer, BOPM, person responsible, you boleh letak kawan-kawan you. Okay, invite teammates. That's why kat sini saya sebut tentang you boleh invite you kena guna email UniKL jadi senang you nak invite kawan-kawan Kalau masing-masing guna Gmail, masing-masing tak tahu apa Gmail masing-masing So that's why it's very important for you to use UniKL email lah, right? Okay, kalau tak ada, just add je dulu. Okay, faham
Ini dah keluar. Satu. Ini saya boleh movekan dia kalau saya nak move events. Okay, saya boleh back semula. Tengok apa lagi yang requirement. Sorry. Ni project tracker. Okay, project tracker ni ialah project management lah. Okay. Employee directory. Okay. Apa lagi saya nak tambah? Directory. Ada tak? Directory. Tak ada. Okay, directory tak ada tak apa. Tapi kita ada employee. Ada tak? Timesheet ni semua macam ni. Ni kalender ada. Kalender kita install lah kalender. Okay. Skills management pun ada nampak. Tadi kita cakap big capabilities kan. How you manage your staff punya skill. Dia dah keluar dah kat sini. Mana tadi? Kalender ni you boleh set kalender lah. Kan? You boleh set kalender of your organisation. Minggu ni nak buat apa, ni apa, perancangan apa semua. Dalam project management, okay, kita boleh install project management. Okay. Project management. Tak ada project management, dia guna istilah lain lah barangkali. Tak project je misalnya. Ada project. Okay, install lah project. Macam tu lah. Sekejap, tunggu sekejap. Okay, dah install lah. Okay, project. Mana project tadi? Ni project lah. Ni project lah. Okay. To create new project. Project katakan tadi. You mean project tadi ialah event lah kan? Project management seminar. Ni ialah is actually an event lah. They create the project. Okay, kadang-kadang you dah create ni, you tak tahu apa nak isi. Senang aja. Macam mana nak isi? Yang pertama, you boleh ambil contoh daripada case study yang saya bagi tu. Misalnya, mana tadi case study ni? Ni, case study ni. So, you boleh ambil ni sebagai case study ni sebagai bahan-bahan untuk you isi lah dalam projek tu. Misalnya, building capabilities. Apa dia buat? Apa projek dia? Projek dia yang pertama ialah R&D. Kata. Itu projek pertama. Yang kedua, katakanlah managing human resource. Okay. Kemudian, apa lagi? Building capabilities. Maknanya training lah. Kan? Building capability of the staff. Maknanya you train your staff. Okay. Value creation. Maybe in terms of marketing, branding. So, you boleh letak benda tu semua sebagai activities dalam your project. Okay. Tapi yang ni sebab kita cakap pasal seminar kan. Jadi, okay, maybe stage yang pertama ialah katakan planning. Okay. Planning, implementation, kan? Monitoring, kan kita belajar pasal tu kan? PDCA cycle lah. And also action ataupun improvement. Okay, setiap satu ni ada satu. Planning katakanlah you tambah kat sini ada plus ni. Gas. Siapa yang nak jemput lah? Gas. Kemudian apa lagi nak buat? Misalnya food and drink, kan? Kemudiannya katakan PIC, percent charge misalnya untuk setiap orang. Kemudian invitation, ya. Invitation. I say you all project management kena tahu benda ni, ya. Kalau you nak belajar project management ni, cara yang paling mudah ialah you organize satu event. Pada organize satu event, you perlukan ramai pembantu kan. So, daripada situ you belajar macam mana nak organize event. Basically, that event becomes your project lah. So, you boleh guna software macam Odoo ni untuk you manage your event lah. You manage your organization, manage your project. Yeah? And it's free. Yeah? It's free. So, you boleh guna project management software macam Odoo ni untuk bantu you do all kind of jobs or tasks
that is actually within your organisation lah. Apa lagi? Okay, sementara tu kalau ada soalan, saya semua tunjuk contoh lah. Okay. Build on Odoo website. So sekarang ni kita dah ada task, project manager, employee directory ni pun kita dah install. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Okay, so basically ada semua ada calendar ada, to do ada, okay, document ada, project ada, e-learning ada, apa lagi, event pun ada, apa lagi nak letak, misalnya knowledge management ada tak knowledge management, saya letak knowledge ada knowledge pun ada, knowledge ada, skills pun ada, boleh lah install skills, nanti install knowledge. So basically you install all the relevant software that you need in order to manage your organization. Itu dia punya assignment. So isi kat dalam tu, once you dah install, isi kat dalam tu you buat lah. You boleh tanya ChatGPT apa isi nak letak pun boleh juga. Tak semestinya data tu ataupun perkara yang you isi dalam tu ada perkara-perkara yang real lah. You boleh buat benda tu secara virtual aja. You boleh create saja benda tu. Ataupun you boleh guna case study yang ada, tu you isi perkara-perkara yang ada dalam your website tu. Okay. Kemudian once sudah install tadi, kita ada satu lagi kan, knowledge ya. Jadi kita tak install lagi knowledge. Okay, kita bukan dalam kelas tutorial sekarang ni. Tapi saya sengaja tanya soalan ni so that you boleh maybe share some of the problem that you might encounter so that kita boleh prepare. Nanti dalam kelas tutorial nanti kita boleh kita boleh go through lagi lah sekiranya ada masalah. Okay. Jadi kelas kita pada hari Khamis ni saya akan buat benda yang sama lah. Maknanya saya pun tak nak lah macam ni kan. Saya tanya soalan semua senyap. Jadi saya pun tak tahu you ada masalah ke, tak ada masalah ke. Okay. Jadi kelas kita pada hari Khamis nanti pun sama. Saya akan open secara konsultansi lah. Kan? Kalau tidak tak gunalah saya duduk nanti saya seorang je bercakap kan. Sebenarnya the kelas tu untuk you all share your experience, share your problems lah. Supaya kita boleh sama-sama buat, saya boleh guide you supaya dalam kelas tutorial tu you boleh siapkan your assignment. 2 jam tu boleh siap lah. Boleh siap. Jadi hari Khamis nanti saya akan buat dalam bentuk konsultansi lah. Jadi kalau you ada problem then you boleh panggil saya. Jadi kita boleh go online, saya boleh tunjuk Sebab kalau saya buat kelas face to face pun nanti saya seorang je yang buat. You all tengok je. Kalau datang pun bawa smartphone je kan. Jadi that's why sebab masa ni saya memang prefer kita buat kelas online ni sebab kita ada buat exercise yang berkaitan dengan web-based application. Okay. This is the best way lah to run the class, okay? Rather than when I come to class and I'm the only one who doing everything for you lah. While you are doing nothing. Because tak main tak bawa. Kadang-kadang bukan tak bawa pun, tak datang kelas pun kan. Jadi kami ni kita akan buat benda yang sama. Kita akan buat kelas tu secara konsultasi basis. So, kalau saya akan stay online, so, kalau you ada masalah dan you boleh hubungi saya untuk saya assist you dalam menyelesaikan masalah yang you buat tu. Tapi pertama you kena buat dulu lah. Okay, kita tengok yang ni tadi. Ni website tu. Jadi semua aplikasi yang you dah install ni tadi, kan, you boleh guna website ni. Contoh knowledge tadi, okay, project ni, dokumen ni, semua yang ada ni, right, you boleh installkan dia dalam the website. Maknanya website ni jadi dia punya landing page. Okay, jadi dia punya website tu jadi tempat di mana you nak access semua tu lah kan. Dia ada 2 cara lah, okay. Satu, okay, saya tunjuk sekali lagi Okay. Kita pergi ke Odoo balik odoo.com. Okay. Okay, kata you pergi saja, kalau you nak ingat senang je, ingat Odoo je. Odoo.com, klik di login. Bila you ada login, ni saya dah login klik kat My Database.
You akan nampak semua yang you buat lah. Kalau you ada satu je lah. Macam saya ni saya dah buat 4, 5 kan. Dah ada banyak lah. Sebab saya pun ada guna software yang sama ni untuk kelas marketing. Kelas digital marketing pun guna yang sama. Tapi marketing dia fokus pada website saja. Untuk kelas teknologi management ni, sebab kita nak manage teknologi, manage dokumen, manage knowledge, manage employee tadi kan. Document sharing dan sebagainya. Itu sebab dalam dia punya website tu, dalam dia punya aplikasi tu, ada banyak features lah yang available lah. Okay, so macam ni tadi, klik kat connect ni. Okay, kalau you nak buat copy pun boleh. Pergi kat manage. Okay, ada student yang dia terlupa nak letak edu kan. So you boleh copy lah. Dekat sini, you boleh backup ataupun you boleh duplicate. Okay, contoh saya klik kat duplicate ni. Saya letak nama baru. Edu. Katalah project, ada tak? Project management. EDU project management. Duplicate. Tak payah testing. Duplicate So you boleh duplicate. Kalau you nak test kan, you takut buat silap ke, you buat satu, you duplicate website tu, you duplicate your database tu, and then you work on that database. Once you dah happy, baru you publish lah. Okay kan. Sudah masuk ni, Edu Project Management. So kena masuk lah. So saya ada dua. Okay, ini satu, yang kedua. Ini yang Edu Project Management ni. Okay. Yang ni adalah Edu BOPM. Okay. So katakan saya pergi kat website ni. Alright. So saya boleh edit ni. Kalau saya kena activate ni. Tak apalah, biar lu. Dia akan hantar email lah untuk you activate the ni untuk you activate the database lah. Okay, so dia aku sebelah lah. Right. Saya expect tadi you all adalah something yang you boleh tanya. So dekat sini you boleh tambah lah. Apa nak tambah. You klik dekat edit ni. Dan you boleh edit lah. Dia boleh edit lah. Kat sini boleh tambah. Tapi ni apa nak tambah. Misalnya you nak tambah benda-benda yang ada dalam ni kan. Knowledge ke kalender. So you boleh tambah dekat atas ni. Jadi senang lah. Jadi you buka website tu, you boleh klik kat semua tu untuk you pergi dekat you punya knowledge, dekat you punya calendar, dekat you punya project, dekat you punya document sharing. Klik kat sini. Kita akan sambung nanti dalam kelas tutorial lah. Macam saya beritahu, saya akan standby. Because saya nak tahu apa yang you punya masalah lah. Saya tunjuk. And then you all try buat dulu. Dan bila you ada encounter any problem ataupun tak tahu nak buat, and then you tanya saya. Itu cara untuk belajar. Kalau saya tunjuk semua, you tak buat apa pun, tak jadi juga kan. The best way ialah kita learn by facing problem lah. Okay. Alright, itu saja saya rasa untuk hari ini. Thank you all for your attendance. I hope you have learned something new today. I hope you be also ready for your questions to ask on our tutorial class this Thursday. Right, itu saja. Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih.